Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Hay, badang. Ayan na, dyan naglakwam itinatang. Ay, pagtugawan nakpaymad Kasangsangpit ko lang nga naglakaw. Nakabanikas ka namang sabat kanya. Yawat mo adagos kanyak di kwarta. Di nakpay amo mangay aywan mate. Itimplaan nakpaymad ko iti kapay. Awan asukar kun kapay. Ala, itad mo kanyak di kwarta tama pa na gumatang di tatirsina ni Marijuana. Dayta. Sagsasangaribo dayta Adapay. Awanain. Hintad ko aminain. Adapay di tabangir abulsam. Ay, unay kamit tayo. Abak mo pa yung hold upper. Dayta. Sagsasangagasak. Kunakun kay. Ala, malaminain. Adapay. Awanain. Adapay di ta akin likod abulsam. Ay, ibatin mo dayayan Imbaglay gatang ko mo iti inumag nga alak. Awan ti mabati di tabulsam. Itad mo amin kanya. Ay, punay kamit tayo. Nalabas ka. Amok no apay anaragsak ka ita, Marituyang. Amumlatan amaray tanay. Nagado ti ginatang ko alakom. Wen nga rod, Maray. Kasta kakot no ado ti kwartam. Nakaragragsak ka. Adomat ti naglakwam itangal daw, Maray. Gaputa adomat ti ginatang ka. Iso nga rod an naragsak ta adwa. Pagmulag manen ni badong ko iti aduan nateng. Tapno adon to manen ti paglakwan na. Ay, dawatek to man namin na. Kat siyempre, dito ito manentersi nakipaggatangam. Katuan na. Kat, papanan ni Kabadong. Ayan na. Dayjay magmagnamot. Nakadumog pa'y. Bay amaray, mapan na siguro sa rungkaran ni Kapitan. Ngam nakadumog akasla naliday. Dinawat ko gayam amin na kwarta na. Wen gayam anya. Saan mo a problema unin ni badong ko, Maray? Ay nayunak man pa'y dahito ginatang kaw. Ado kati gatang kaw. Ay katuan Maray. Ibagam laang no anya pa'y tikayat mo agatangan. Ay, sa dino ti papa na pare. Ay, agberpero kak man iti katungtong ko pare. Ay, siya ko na. Kapag agbiro ka pailaan. Ay, sayang. Ada ko mapagsangwan ta ita nga arak. Inalan to amin ni tuyang ko di naglakwak itinateng. Sumo lang gayam ang medyo naliday ka. Ay, makasangsangit ang ngarudan pare. Lablabdak laing. Ay, agluakan sa amutan. Ay, adapan nyo maya pare. Ay, awan. Ay, bayam ngarudan. Ipospon ko pala ang tagsangit. Ay, may mayat magawit ka. Tay kaginan na. Bandog mula data. Nga ta. Win. No makainan na ka. Mayat tontirik na ba? Tuyang. Sakitak. Adula amin nga bagbagam mo dita. Iway-way munto jay nuang. Tama pa na kay jay ilay. Panawan na. Kitag sakitak. Saan ka ngagsakay? Nakapigpigsa ka? Ay, gatangan na karon iti tinapay ka. Tapno may imbaganak. Saan amakan timapan ko gatangan? Kanya ngay. Ay kat siyempre, badbadok mo ta. Kan sandal ka. Para king kalaing. Kitsa ngay mate. Anya nga tigatangan para kanya. Umay kan Maray, takadwaan nak amapan ag shopping. Ay, sabali at alaga ti ano ti kwartana Pa-shopping ko naman. Kakaiso na nga inted amin kanyak ni Badong kaw, naglakwan na itinatang. Ay, nagsaya atin nga asawa ni Badong mo, Maray. Ag sakit ka no kunana, ang pinanawalat ha. Ay, kapay ngay, Maray. Ay, kaasimot Aywanan na mutin at ibagbagi na. Malaing dan Maray. Bay amutin ni Kapitan. Anggangil, mangtid ka man iti kwartam. Ha! Ay, dimawat ka lang arudon idi kalman. Dumawat ka manan ita. Manulang mo di intad mo iti kalman. Sang-sangagasawt. Ay, dakil na dyan.
Awan nga rod makukwarta kang Uncle. Di mo la tultuladan ni pare Badong. Apay ni tata ba daw? Nagado tinaglakwan na itinat. Isuman nga rod ti pagdawatak iti kwarta. No kumagamin, taag mula-mula ka man. Di ada ko maapitam nga ilakaw. Si madutak ngamin iday Uncle. Katawam ni pare Badong, tunggal makitam nga agmula. Ipakarup ko gayam amalaylay amin amula na ta samar. Kita, ado ti kwarta na ita. Ay, nasken na makitak ni tata ba daw? Kagawad ko anang. Nakitam ka din arimwar di tabalayda ni tata ba daw? Nay, isaan pa'y mat? Ni Marito yung tinakitak arimwar di tabalayda. Apay aya? Nadamag ko ngamin nga do ti kwarta na ita. Ay katwan. Ado, tinaglakwan na itinatang. Ayos ah. Dumawatak man nga ro ti kwarta na. Ay, awan maitidnakan ka. Imposible ngawan. Intid na nga rod amen ka ni Marito yang. Intad namin. Awan na batay. Mamati ka. Ta mismo ani Marito yang tinag ko na. Isu nga awan madawat mo ka ni Kabadaw. Nagadaw ti ginatang ni Marito yang abadaw. Ay makapaapal. Nagkunagamin nga umapal ka. Wen tadinak pa'y ikan iti paggatang ko iti badok. Nakadadaanan dagito badbadok. Agure ka atag mulak pa itinatang. Ay, kaano pa'y nga agmula ka itinatang. Idi pa'y aplanom day ka. Nakabaybayag nga imbagam. Ay, talagang agmula akon. Dua kami kanikwaraw. Ay, may samot day dya akaanakam. Diyay la dumaw dawat iti kwarta ti paglaingan na. Ay na, bagay kumulang day ti ginatang ko apaldak. Kita umutin na. Ay, amam ngagsaksitak. Nakailad ka mo dita, nagmalmalam. Saan ka pa yan na imbagan? Ay, no di nakilotwan iti kanak. Saan ako na maimbagan? Ay na, nabambanuga ka nagsyapay. Siyak pa'y laang maitiba mong agluta. Kita manday tangaramid mo. Idi na alam di kwarta. Baybayan na kaon. Adaw, tikilban ni jay kusina. Ingka mga numabisin ka. Baon ka laabaw. Kinuyog mo gayam ni Marito yung anagsyapeng Maribanang. Wen Mare, ay na, nagadaw abadbado ti ginatang na. Aya, anya ngay dagi jay abadbadaw. Sabong-sabongan na palda, adda ka nalabaga, yellow can grain. Sabasabali ako lor. Wen Mare, adda pang Lunes, adda pang Martes, adda amen apang inaldaw na. Sabong-sabongan latamo ti kayat na. Wen Mare, kan amom tinagbayagan me. Anya, linikaw me ti entero apaggatangan ijay ilay. Tanagbiro kami iti sapatos nga ijay sangwanan ti ayan ti hills na. Anya? Ikaw, nakabiro kayaw. Ay, awan nga rod Mare. Iso nga imbagak nga agpaaramid lang ngayon. Iwan ano day tati kaya na. Ay, jak amo no ituloy na ti agpaaramid. Tanangin na kanukat ti agpaaramid iti kasjay sapatos. Iwan naidumdum ang amin nga style day ta sapatos akayat na. Wen nga rod iso anangin na. No pay mat akas dyan nga style ti kayat na. Ay nga mas daawak Maray. Taapay. Nga main, saan ko nakita arimwar di tabalayda ni Kabadong? Nay, apay ngay nga ta. Pero minsan nga gladladingit, ta inala amin ni Marito yung tinaglakwan na itinatang. Ay unay matan ni Marito yang. Kahit kasano ngayon ni Pari Badong, arig nanti na hold up. Anya guys, ituloy tanti plano ta. Una Uncle. Angam di tungtungan ta. Daya tungtungan ta. Ay una kan, ubing ka pa lang. Makalipat ka adagaws. Ipalagip mo Nuanya day ta tungtungan ta. Si Kati Agarado. Oh. Kalpasan na.
Sikat ti agmula. Siyak manain. Ay aguray ka pa'y yakpay nalpas. Agsasaukan. Katsakmot lang aminain. Anyang iti aramidam. Ay urayak adumakil dagiti mula. Dayta lang ti aramidam. Nagrigat ti aguray. Dayto iti karirigatan nga aramidan. Ti aguray. Kasano ngayon ton mailakok dagiti natay. Paggudwan ta. Dakdakil ti bingay ko Tasyak ti kaduan nagtrabaho. Ay saan nakasta. Taambam. Nasken adak-dakil ti bingay ti laklakay ngam jaw ubing. Kasta? Win! So arugyan tan ti plano ta. Pambar di ba daw? Bumangon ka kidain, tagluto ka. Sana kagpampambar. Talaga mo ngagsakitak. Tanya ko mati sakit mo. Ay, rik na nga mo dahito yung muging ko Nagadulakit din ay apambar mo. Ay, nagtumot pat-pat siya. Nan, dapadapon ka man. Ay, saus. Wingag pa isaw. Nangato ti gurigur mau. Nagbara ka. Kung naking kakait. Ay, mabalo aksamutan adi na oras. Ay, dahito ti bagbagaking ka. Hasino pa yung iti ba umuama panagaradaw. Kung agmula iti bangkag. Hasinaw. Ay, saus narigatan. Ay, anya ti kayat mo akanaan ba daong. Kaya mo kaday nga ipartyan ka iti manaw. Kat, naarado yon, jay mulaan nyo itinatag. Nalpasan ni kwarog pa iti kunam. Agmula kayon tungarudon Win Ket no nakasaganan ni kwarog nga agmula. Apay anikwarog amin. Si kangay mat, anya ti aramidam. Agurayak iti kwarta. Ay, kapadpadam ni Marito Uyang. Na. Ajay laagaw awat iti kwarta ti kayat na. So ani badong na agsakitan. Agsakit ni paribadong? Ketuan. So amapan mo matpasyarin ngamin Manon nga aldaw nga agsaksake. Ay, nangato nga agpaiso ti gurigur mo Uy, nga rod pare. Pinagsidsida anak pa ni tuyang ko iti karni iti manok. Sa naglata na imbagal. Ay, swerte kan. Ay, siya kumamati agsakit. Anya, nagrigat tag sakit pare. Sakit landay tati awang kwarta na. Ket no kasta akidi. Ay, napadasa mountain nagsakit iti kastoy pare. Ay, kanayon Anya nga iti niyagas mau. Naglaka. Kwarta. Kwarta ti agas day ta sakit. Sigurado ka nga kwarta ti agas na. Win! Maimbagan ka adagos. Ayan ni Marito Yang. Ta iso man ti ibagakken kwa na nga iyagas na ken ka. Ayan na nga di imbaga ni pare inti nga agas ka. Aguray ka di ka lang makururay ako nak. Hirwar mo Na, di ka lang makururay. Anya ti kunanaking ka? Kuna ni Kapitan, iparabaw ko kano dito'y muging mo dayto'y kwarta. Ay, kitaramida mo na. Diyala mamati, ang aramida ka. Bareng iso ti pakaimbagam. Iparabaw ka. Sangaribo day ta. Mayatan dirig na tuyan. Ay, padasan man pa anayunan iti 2,000. Nagbiit kamutin anayimbagan. Sigay, nayunak pa'y iti 2,000. Ay na, naimbaga ko na talaga tuyan. Kwarta talaga, ti agas ka. Ay na. Bimangon kan ba daw? Ay na to yang. Saan mo ngamin nga alaan amin tinaglakwan ni Tata Badong itinateng? Mangibati kamot iti para kan kuana. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Fuji Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician,
Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ituloy ko pa'y kaditi ag istorya with no sanay. Nay. Aputan mo tinday tagong mo baray. Kan anya ti kaya sa wanda ta pa nagwingiwing ma. Kuya, ada agat kanal. Ha? Ay, di mo ko na nasakti agat kanal. Di kan sumanaaw. Maulawak. Ay, paray, ada pa'y tulog yung istorya king ka. Nay. Timalikod ka mo tin, baray. Awampay na saya at pag-istambayan dito yung barangay. Apayan ako na yun dahil tangkal. Agat kanal amin mo't amaangutan. Nay, Ha? apay ngayon. No agsaw ni pare badong. Makaangutak iti agat kanal. Ha? Ura iti tersina ni kagawad ko ng agat kanal. Aywan. At dangag pa iso agat kanal Na, Pagkapuan na iti nga angot. ura si ka. Ada mangut mau. At dangag pa iso agat kanal. Sapay no bumaybaya ke bumang bagsay. Agat kanal talaga. Sikan sabay ti agat kanal. Oy, di nakman pabasulan ang kay. Sikan agpaiso. Ha? Apay di mo angutin day tabagi mangkay. Ay saan na siya? Apay, kano iti naudi ang nagdigos ka? Kita ham? Ay na. Saan mo na malagay? Na. Tay di pa'y napalabas abulan, tinaudi adigos mo. Don pigsa yorniwat. Ha? Ang mga no mangagda. Isuan na lawag, asikati agat ka na lang kang. Saan ko naknay? Di mo ipili. Apay, agat kanal ka diti sangaw ko, tuyang. Saan mo iti pa nagkuna? Nagkuna nga agat kanal. Ni parinteng. Uray la agapot ti agung na no madama nga istorya. Idi pa'y amang angot ko day nga agat kanal. Iso, may tikunat. Apay nga, asak ti pabasulin na. Agat kanal. Ay, madinsa. Apay maray, ada ka di maangot mo nga agat kanal dito tersina. Adda maray, jakla ipadpadlaw kun ka. Agpadpada kayo kan ni Kapitan. Ada ang madla maangot na nga agat kanal. Kay pinabasol na ka. Wun nga road. Akas mutla ang di inaramid na kinibadong ko Saan man atila ibagbagan ni Kapitan? Kasi nga road ti agat kanal dito barangay tayaw. Aguray ka. Day tadakkel a kanal di taigid ti kalsada. Kano pa'y aya analinisan day ta? Idinsa pa'y napalabas at awan. Kita man day ta. Ayun. Isunsa mo tinabangsay. Ibagam kin ni Kapitan. Tasaan abastag pabasol no asino tinabangsay. Taday ta kanal asaan amalinlinisan tinalawag anabangsay. Kapitan, ada ko maibagaken ka. Ibagam itanta ni maulawak. Madeki maangot ko. Tinabangset amang angot mo kat day ta kanal di taigid ti kalsada. Ha? Saan asika? Ay, unay kamutan, Kapitan. Uray kas kasanaw. Nabangluak mat Saan ani pare badong? Apay ngay anabangsit mat lata. Uray awan dito ay ni kabadong. Ha? Unan niya. Ada gayam ije balay da. Ay, naangot day ta kanal, Kapitan. Uray ije balay mi. Maangot ko. Anya nga ti aksyon nga aramidan tayo, Kapitan. Aksyon? Awan ti aksyon kanya. Aga po tayo latan. Anya?
Uno, aday wan tayo dagiti na bangsit a tao. Kasano mo ang makapanganda tao ngayon kastoy mga damaangot na bangsay. Ay, unay mo dagita ang barangay official. Isupay Anya ti serbi na kita nga opisyalis. Tadi da pa'y malinisan day ta kanal na bangsay. Iso atila pagpabasulan ni Kapitan Anabangsay. Tadi namat aksyonan jay pudno Anabangsay. Ayun na niya. Asaan ko ang napanunot day ta? Sado nga bain. Isunto man ti bagak king ko ana, inton masabat ka. Pudno mag. Saan nyo akayat nga aksyonan jay puon kan gapo tinabangsay? Ay, di ka kumamot ag sa iti kasta, Maray. Amuyo lang arudan aday takanal tinabangsay. Di yu pa'y lalininisan. Imbaga kun kan ni Kapitan, aday takanal, tinabangsay. Kay ayan na ngay ti aksyon nyo nga opisyal. Kaaguray ka ngamin Ay san kami na makauray. Tad-adala ang abumang bangsit day ta kanal. Tanay, nagpudot ti panawon. Aguray ka nga raw, taag pampanunot pa'y ni Kapitan. Tanya ko matinas ka na panunutan na. Kanala nga na bangsay, nagpanunot pa. Masabat ka, di parinting apay ngay, akas liklikan na may. Paray, nagsaya atin na nagsabat ta. Di naksabat-sabatan. Liklikan ka lang arudin. Sumabat-sabat ka pailaan. Apay liklikan na kaya. Awan mo't amok ka basol ko king ka. Nabangsit ka. Day tati basol mo. Talaga gayam amamati ka asyak tinabangsit pare. Winbit! Day ta kanal, di ta igit ti kalsada tinabangsit pare. Sika. Agdigos ka ngamin. Day ta kanal ko naktumay. Saan ka nga mas asidag na? Ay saan asyak tinabangsit pare. Sika nga rod. Idaulwak ti panagsurat iti reklamaw. Tapno maaksyonan day ta nabangsit a kanal. Agpirma at iti day ta reklamo ba daw? Ay aguray ka mo't Dagiti pa'y bumarangay ti pagpirma Sakpay tiyo mo na. Agganat ka manin ako nakan. Kaya't ko gayam ang aksyonan day ta nabangsay. Sigay, tagpirma ka. Ay aguray ka. Wala makaururay. Na, siyak tiyo mo na ngagpirma. Sigati may kadwa. Sa bagay, mayat, no si kati first owner. Siya may, ti second owner. Kasanungay, inteng. At damot gayam na pirmaan dagiti kabarangayan a petisyon. Mainaig iti dayta kanal di taigid ti kalsada. Ni man pare badong. Kat pudnumet ngamin anabangsit dayta a kanal. Nagado a problema. Mainayon man ang dayta a kanal. Taan niya ko mati problema. Nagado nga rod. Anya nga rod ti kunam a problema anagado. Ay problema ti sidan inton aldaw. Na. Ti sidan inton malam. Kastan tumutan iti kabigatan na. Walang katapusang problema. Na Angkay, at tuyen ti petisyon dagiti bumarangay, may papan iti kanal Anabangsay. Jak mabasa. Aganti para ka ngamin atap no mabasam. Sikan timang basa. Nas ka nabasahin tayo amin daytaw. Nang lunakin ka angkay, ta si kati Kapitan. Basaek to Ngam basaan nyo pa'y nga umuna Maodi akto namang basa. Ay, saan tayon ang makapangan? Gapo iti dayta a kanal, Maray. wen nga rod. Uray ka dida kayo kin ni Kapitan? Kat apektado kayo mag? Ay katwen Ay kunak ano saan ang maangot ni Kapitan? Ay, maangot mimot Kag anya ngay nga rod ti aramiden ni Kapitan. Kanayon mat ngagpampanunot. Kag tulungan mo't nga rodin ang agpanunot, Maray. Ay wen mare. Di ka madanagan. Tapno makapanunot ang nasaya at iti solusyon ti problema. Oh, denggem anaimbag. Basa ak tinakasurat dito petisyon. Jak to pa'y binasa. Kunana ditoy,
Ano saan mo amaaksyonan a dagos daytoy a problema? Ikatendakan a kapitan. Ha? Oh, nagkuna dayta? Dagiti nagpirma ah. Na, Nagaduda. na. Imo na a nagpirma ni Pari Badong. Maikadwa ni Marituyang. Si Maruno a nagpirma dagiti dadduma. Apurado na launay ngamin. Wen tasaan dan amaano santi angot dayta kanal. Ryan da. Aging gat kaano nga aguray da. Aging kaano nga ta. Ay na, inteng. Uray syaksa, makaunget akon. Na. Apay, di mo madlaw, makaunget akon. Tumakdar kan inting. Delikado ka na. Di mo urayan amapan ko alaan dya balunit ka. Ha? Apay ating makder ka. Kwa. Sa dino ti papanam. Jay Ruar. Ay, di nak maitarayan inteng. Makamatan kalata. Kwa. Mapanak Jay Ruar nakasaritak dagiti padak nga opisyal. Tarugyan min alinisan ti kanal. Ayan na nga, dagito opisyal, ito'y barangay. Yak may idan makikita. Madamada ka na ngagnibiteng. Linisan dan sanday ta kanal. Ay, iti pa'y kuma. Madanagan mo't ani kapitan ang maikat iti posisyon na. Amo na magayam, ti madanagan. Sikaman mo ti maikat iti posisyon. Mabilbilang ang tial daw na dayta kapitan. No saan pa'y lang nga agaksyon ay awanain. Ay, manon ay ati bilang mo ba daw? Duwan, tuyang. No umabot iti talaw. Delikado dayta kapitan. Linis tayo mo't lalinisan ng kal. Nabanog kamay. Ay, ano san tayo? Ayaban tayo kumamot adag iti dadduma. Tao may damot aglinay. Stop na malpas sa dagaw. Nagsasadot nga ron ti daduma. Buy-buya ang datay lagan. Aw, ni tata ba dong aw? Nakadikwatro amang buy-buya kada tayo iti balay daw. Di lang mabain. Iso ti number 1 nga reklamo. Di mo tumulong. Ay ba manggal? Nas ka na tumulong damay. At damot lat na maangot ko anabang site, pare. Ay tumulong katap na mabiit ang maikat. Ti reklamom anabang set. Nay, apay ko matumulong at. Kitrabaho yu dahi nga opisyal iti barangay. Di mi kabailan da kami. Kasapulan mi met ati tulong yu. Ay, mbag kumamit da merienda. Tumayak tumulong, pare. Isulat pagalis tuwa mo. Ken dapay ko maswildo na. Kwartalatan, tada iti panunod mo. Ha? Ay umay kaki din. No tumulong ka. Ada pagsasangwan tayo abasay. Ay, ada, pare. Ada! Ay, umaya nga rin tumulong inton bigat, pare. Sa paag, ti umay. Maray, adapay ka din na bangset ang maangot mo. Awan mo tan, maray. Nalinisan nga minanday ta kanal. Ay, talaga gayam aday ta tinabangsit. Nagbiit gayam ang malinisan no adote agtitinulong. Siyempre, may sapay ngamin ni Badong ko at himulong, maray. Iso nga ron ang nagparta kanal pas. Ay, maray. Maango mo, jay maigisgis abawang. Aglutluto ni Maribanang. Imay ngamin ginmatang itay iti Ricardo. Aya, ha? Iso mo ilagayam anapan ni Badong ko, ijay balay da kapitan. Ay kat mapantanto matinton madamdamah amaray. Ngamin, pakanen kano ni kapitan dagiti timulong ang nagdalo. Iti daytoy nga okasyon. Na- Pinagmarot ita ikansyan. Ay una yan pare. Uray mula isango kanyak mati panagkantam. Katap no angutin na ka, pare. Awanin maangot mo na bangsit niya. Saan ba't asikatin na bangsit? Talaga matasan na siya. Dahi ta kanal, tinabangsit, pare. Uy, hindi ka nagreklamo. Saan ang nabangsit? Pinagtitinulungan tayo ng aming kahit adinalusan. Wala, tapno awanan ti reklamo. Ay, adapay, pare. Ay, di ka may ibusan iti reklamo. Dahito'y pulutan, pare. May ibusin. Kita man. Ayun! Ay. Layo na mo tapno daganas na. Sige. Indak panayunan ka ni Banang.
Mangalak man iti sangabatsa. Kasta agtitinulong kayo nga agkakabaranggayan. Tada kayo lang ti agluman. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaweng. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Daytoy kadi asabon ti gatang, Maritoyang. Imparabaw mo mutin dagita ka cute-cutics ako kumdita sabon, Mara. Katap no makitam abaro amanikyor dagiti ko kao. Sapay naglabaga. Saan nakmat siguron akan tiyawan abaak, Mare? Ngamen, babaan ka dagito'y kokok. Makiasawa kon. Ay, kaduan, Amara. Makita dalaang dagita nagpipintas ako kom. Ay, katarmunda ka na dagaws. Kinunampay. Siyempre, baak mo lang apadam ti makasirpat kan ka. Anya day tamaray. Panangkantyaw mo ka day, wano panangidayaw mo kanya. Gumatangak man iti mantika, Marikwanang. Maray, nangagnak ka day. Na, ada ibagbaga, Maray. Saan na ka nangag? Anya ka ni Di Paulo, di ichismis mo. Agchismisak ayamot. Kunak, gumatangak iti mantika. Ay, kunak man. Ay, sarsarmi ngamot ngamin day tabuok mo. Una, baro ako lot. Sakit, nagaatid daw kan naglalabaga dagita ko kom. Kan ka cute-cutex. Ay, Marikwanag. Imarjod kan samot kan. Agpaaramak ngaminahay. Itala amalagip mo ti agpaaram. Bagay ko kadimat lang dati kulot abuok ka, Maray. Wunan, bagay mo, Maray. Ay, kunakat ni Marituyang apuminpintasak ka naw. Gapo ka dagiti ramay ikaw ang naglalabaga dagiti kukuna. Wan, nasaya at mat, tanapanunot mo ti agpapintas. Diyan nga gatgatanga kun taagawid akon. Katnay, masapol nga agluto akpay. Ay, unay, katarigat yun aya. Ay siyak, ada automatic apaglutuak. Ay, kasta. Imutang ka? Ay, binayadak, cash. Ada pa'y automatic apaglabaak. Ada lang arudan automatic apaglutuam. Ada pa'y automatic apaglabaam. Ay, nagnamay kan, Maray. Automatic, Maray. Agpapintas, kan agtugaw lang ang aramidak nga agmalmalam. Pati pa nagkatawam. Kasla automatic matan. Ay, una yan. Agat asok pa'y katitaon. Ay, nakaluto kan. Ay, day talag damagmet no nakaluto akon ti among ngaramidan. Kita man met tilangak ang nagluto. Ay, ha! Ay, at nga met tilangamon. Kuso-kuso tabuok mau. Naglabaga dagita matam. Ay sus, kauging pa'y day tatok-tok ti agong mo. Yay! Katawaan nakpailaeng. Na. Nagrigat ti agluto iti kayo. Ay, kat ano sama? Ay,
Di nakpay mayalaan mo't iti automatic a paglutuan. Ay, nanipod idey aging gaita. Kakaasi aklat ta nga agar-aron. Naglabakan taon, intun maramdama ah. Tanay, awanin ti may suot ka. Nagadaw dagiti ipalabam. Anusam ah, si kagayam ti paralaba. Agsakit tumanin ti bukot kas kadaimak nga aglablaba. Ay anusam nga raod. Malahing kaglaban. Tapno mamagaan, kita day suot ka, intun bigat. Ingka na! Uray gayam si kakat aglaba ka mo, maribanan. Wen mare, tanay, nagadon timurang mi ni Inteng. Ay, makauma ti laba-alaba. Imbaga ka ni Mari Kuanang, tadan nagatang na paglabaan na. Nakagatang iti washing machine na. Automatic a washing machine, Mare. Saan basta-basta a paglabaan? Isumulagayam nga idinapanak idinaminsan. Naka-cutex. Nakapakulot pa yun No kasta, inruarnan jay urnong na iti bangkaw a pinagpapintas na. Ken inggatang na iti automatic agamit na. Ay, adda pa'y sa bali ang nagatang na maray. Ja automatic a paglutuan. Ay, imbag manday ta ako marita. Di mo napalan, tabaak mag. Wuna, ngam saanan amarigatan nga agluto kung naglaba. Iso nga dalangan ijay tersena na nga agpatpacharmeng. Ay, makagata nga kumamot iti automatic a paglutuan kan paglabaan maray. Ay, day tangaron mati ibagbagak ken ni Inteng. Nga igatangan nakmet iti automatic a paglutuan. Tanagrigat ti agaron. Uray syakman maray. Ibaga man matkin ni badungkaw, tay gatangan nakiti automatic a paglabaan tapno sa anak amarigatan akastaw. Anya, automatic. Kunak, igatangan nakiti automatic a paglabaan tapno sa anak amarigatan nga agkaralaba. Kita man day ti iman na nasugat-sugatan. Gapoy ti kagagulgul kaw. Ay, nagsakay. Ay awan kwarta ang maigatang, period. Di mula kayat ti gumatang. Igatangan nakmeten na badaong. Ay nagperyoda kaon. Isodyak kayat ti agsaon. Period, kunak langaruday, nawatam. Kalpasan ti panaglaba, agluto akmanan. Ay, una yan ti kastoy arigat ti biyag ko. Ay agisaan kan abanang. Sika kumamot ate agluto. Ay saan mabalin nga ibaon mo ti kapitan. Nabambanugak ang naglaba. Ingkakit agarunan. Day tikot ti jakayat. Ay, jakayat nga agluto, taday tamanen agaron. No kumangamin ta maigatangan nak iti automatic a paglutuan. Unay kidi arigat mo nga gararon maray. Ay na maray, lumabas ka kadilaeng. Baybay anak nga agaron. Agpagatang ka nga minkin ni Kapitan iti paglutwam adi electric. Di naktupay igatangan iti automatic a paglutuan. Day tantukit din di electric. Ay kaasi ka mo. Kaskala na pungot-pungotan. Wen nga rod, mare. Apay, inggatangan na kan ni badong mo, iti automatic a paglabaam. Period ko na naman, tidimbagakan ko na. Pinilit mo kumaa. Saanin maray, tano period ko na. Awanin ti adu payasao. Ala, panawan nak nga rodan, mare. Taituloy ko ti agaron. Tanay, aldaway. Gumatangak man iti sardinas, maray. Ay saan ka pa'y nakalutaw? Umayak pa'y gumatang iti sardinas asidaun may. Tanay, kalkalpas ko ang naglaba iti sangagabsuun amureng may. Nakita kayo nga rod ka ni Maribanang dita paglalabaan. Bano nga oras yung matditang aglablaba? 5 nga oras, maray.
Ay, di dakla matultulad. Ngagkuy-kuya-kuyak laangan. Imbagken ka tadda kwartam nga igatang mo iti automatic para labaken para lutom. Isu ana pintas lata da iti cutics kaw. Ay, umapal kami akin ni Maribanang nga manyangay nga raw. Kaagpagatang ka ngamin ka ni kaabadong Di na magkayat. Ay kat hulugadon Ay, wanan niya. Sagmamanungatan no hulugan, Maray. Ay kat mapan kaagdamag Agpakadwa ka ni Maribanang. Ay, wun. Bareng kayat namit ti mangala iti hulugan apaglutuan na. Yarasaas mo man dyan yarasaas mo kanyak, Maray. Kunak, Maray. Mapantamang kita iti hulugan ta. Mabalin ayati kasta. Mabalain. Anya ti kayat mo hulugan. Automatic apaglutuan. Si Kanghay. Automatic mo apaglabaan. Sige, Maray. Ang isekreto taday to'y kandi inteng. Wen, saan ta nga ibagbaga, Maray? Saan mo ba't nga ibagbaga kinibadong kaw, Oh, nakaidasara kon iti makan inteng. Nagpartak Ay, automatic Uy, saan ako sukuso ti buok mo? Awan beten ugeng dito ropak. Makita nga ron kat mayat ti isamaw. Ay, sige agtugawtan tamangantan. Kastoy kumakarayon. Kastuyan akanayon inteng. Nagbiit kan nakaaraw. Nangalami ti dayto awasing masyan. Saan ka man adamag ba daw? Kabarbaron samay. Kawan, nakasupot pa ilang akikitam. Nay, napudot pa Ay, yan. di mo sagsagidan. Tasyak lang ti dakarbangan na amang igam iti dayta. Tasyak lang ti mangusar. Wen angam ti saludsod ka. Nangalaam ti pinanggatang mo iti dayta. Awanan ti ado a question. Period. Awanan ti ado payasaw. Marituyag, awanen ti ado apakasikuranta. Wen nga rod, Maray. Nagmayat gayam ngagpaisaw no da automatic apaglaban sika. Iso ang mapantamot agpaparlor akas ken ni Marikwanang. Ay, wunan niya. Nasaya at man tanalagip mo dayta. Anya nga ti puukis akayat mo, Maray. Tano siyakla amaysa. Nasaysayat atuladen ta jay style ti buok ni Marikwanang. Ibaganan ton ngagtutulad ta. Ket man ano ngay, agkukumari tayo may. Kaya't masawan, agpakulot naman. Word, Maray. Bagay to pa ni Marikwanang. Saan takit din na bagay? Ay, kat mas bagay ko ate kulot, Maray. Anya ti panagkunam iti langami kin ni Maribanang, Maray. Agpapada tayo matan iti style ti buok. Word, bagbagay tayo atalo ti kulot. Nagpamanicure kami, pay. Na, inulad da kon. Umapal kami ngamin kahit. Sana balay. Mayat matkit di tapno agpapada tayo nga kukumaray. Sa dino ti balay da Kapitan Inteng dito ay? Iso dayta aglatlate a balay. Ha? Balay ni Kapitan Inteng dayta? Marmar bansamad. Way, isaw ti balay da. Mapan ko singiran. Ay usaw, tado ti kwarta na, apagbayad na king ka. Kapitan Inteng! Kapitan! Yahoo! Anyak masapul mau. Si kakadi ni Kapitan Inteng. Wun. Siyak, apay aya? O may kaman singiran. Singiran? Saan ka tupay ngam amo? O may naksing-singiran? Imutang kada kami ni nanabahan ng asawam. Ha? Sana na nagpakpakita. Isu asika to umay ko singiran. Iso ti singiran. Saan na siyak? Ay, nagan mo tin surat na asingirek. Na.
Iso abayadam, jay inutang na apaglutuan. Salvador Caborlisan, rumwar ka dita balayon. Sino ka mang ipukpuk ka tinagan ka? Ay, umay kamit singiran. Anya, damdamagam lang kanyak no sa dinot ni balay ni Kapitan May. Nagapo ako dita balay da. Si kamot itati sumaruno asingirak. Ay, awan amo nga utang ka. Apay ko mga agbayad ngay. Ay, jay inutang ni misis mo apaglutuan. Ay, awan ti amok dita. Agtal na ka man. Agbayad ka wano saan? Ay, saan? Ure pa agan ano ka dita. Saan ang agbayad? Ay, kastagayam Di nakpadpadasan. Kunam siguro, make-up kit ko daytoy nakasalikid dito'y sikit ko anya. Ha? Natadem abon ng daytoy. Ay, sas. Nagtadam ngagpaiso. Bunang ngagpaiso dayta. Wanya, kunam siguro amang lukluko ak anya. Hay, agbayad kayon. Di nakpagpungtutan. Awan kwarta ko. Sino ko matanda kwarta na ngay? Ay agasam ti binayadak nga inutang ni Banang apaglutuan. Diyak magkumakayat abayadan yung washing machine nga inutang ni Tuyan ko, pare. Ang adamot na tadam abunang na. Naglukaw na diya bakla. Pare. Awan iti kwartak. Nagsangit ka mo tin, pare. Jakon balapdan tirik na. Talagang nagsangit ako. Ay, oray siya mga ron, pare. Nagringot ti may busan iti takwar. Ano, pare? Makapasakay di tinakam. Isangit talaga. Awanan ti kwartak. Binayadak jay utang mo. Kahit, apay nga rod, ako silapan nak. Ay di kanton mabalin nga agutang pay. Katalagamot asaanan. Awanan ti igatang ko iti na imas asidaan. Sana balay, tasaan tan amarigatan nga agaron. Tadan automatic apaglutuan ta. Integ. Anya jay ko na magatangap, Marituyang. Sabon, maray. Hunan niya. Kay bagbagak lang nalipata maun. Apay, aglaba ka manan. Ijay washing machine mi. Ay, kunaken ka kat ang naglaka no ada automatic apaglabaan. Un maray, kita umanday ti cutics ko. Saan pa'y nagtuklap? Anya ngay ti planom ahulugan asumarunaw. Awan pa'y na panunot ko, maray. Nungay, aghulugan tayo iti saggay sa alugan, kadamari banang. Ay, jak amaw numabayadan ni badung ko, maray. Damagag to pa'y Ang an-anwan tayo ngay tilugan. Dito'y tayo lang makabildatan. Sabagay matkit di Nagasidaglaang madatitirasin nakapag naun niyo kan ni Maribanang. Saan nga rodan? Agpapintas tayo latan. Sana dakas ihulugan agamit. Nulakat at danam na maam apang hulog mo. Ngam noawan, saan mon akalikaguman pang? Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.